дуруд барномаи хабарии рӯзи панҷшанбе 6 октябр аз студияи радио Озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. Сархати баъзе аз хабару гузоришҳои муҳими рӯз. вакили афшуда Ҷамшед Ёров интизор дорад ки рӯзҳои наздик бародараш ҳам ба озодӣ мебарояд. Аҳмад ки моро табрик кардед, бо агар нағз мешуд ки ҳамин рӯз ё ки рӯзҳои наздик мо бузургмеҳр ҳам ки табрик мекардем, бениҳоят нағз мешуд. аъзои шӯрои амният мувофиқат карданд ки собиқ сарвазири Португалия Антонио Гутерреш дар мақоми дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид тасдиқ шавад. фардо субҳ овоздиҳии тасдиқи доир мешавад ва мо ба ҷаноби Гутерреш дар иҷрои вазифаҳои ояндааш муваффақият орзу хоҳем кард. ва дар ҷашнвораи оши палови вилояти Суғд як тона оши палов таҳия шуда мусобиқаи ошхӯрҳои беҳтарин барпо гашт. ва ҳоло тафсири хабарҳо. дар додгоҳи шаҳри Душанбе баррасии ниҳоии парвандаи ду вакили дифои шинохтаи тоҷик идома дорад. қарор аст додрас ба зудӣ ҳукми Бузургмер Ёров ва Нуриддин Маҳкамовро содир намояд. айбдоркунандаи давлатӣ барои ин ду вакил мутаносибан аз 23 то 25 соли зиндонро талаб карда буд. Бузургмер Ёров ва Нуриддин Маҳкамов ба ифротгароӣ ва даъват ба сарнагун кардани ҳукумати қонунӣ муттаҳам мешаванд. ҳам Нуриддин Маҳкамов ва ҳам Бузургмер Ёров дар суханронии охирони худ иттиҳомоти воридаро рад карда қазияҳои худро дорои ангезаҳои сиёсӣ номиданд. дар ҳамин ҳол Ҷамшед Ёров вакили дифоъ ва бародари Бузургмер Ёров ки бо айби ифшои қарори додгоҳи олии Тоҷикистон дар нисбати аъзои раёсати ҳизби манъшудаи Наҳзати Исломӣ боздошт шуда буд, ҳафтаи пеш раҳо гардид. ҳоло мебинем ки ӯ дар суҳбат бо Мирзонабии Холиқзод дар танаффуси муҳокимаи додгоҳии Бузургмер Ёров чӣ гуфт? این چگونه به دست آمد این آزادی شما؟ درست است که بر اساس قانونی عفو، ولی از نگاه قانونی و روند و مرحله های قانونی چگونه صورت گرفته؟ رحمت که ما رو تبریک کردید، با اگر نقض میشد که همین روز یا که روزهای نزدیک ما بزرگمهر هم خیلی تبریک میکردیم، بنیاد نقض میشد. 23 منو دستگیر کردن و روز دیگر 24 آگوست سال 2016 قانونی توجیکستان درباره عفو عمومی برآمد و تمام کردار و آن ماده که نسبت من عیب اعلام کرده شده بود، ماده 311 افشای سری دولتی، مطابق قسم 6 ماده قسم 6 همین قانون زیر تطبیق همین قانون عفو می‌غلطید و باید تمام بررسی پرونده آینده بررسی پرونده قطع کرده میشد و متاسفانه در اساس همین قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو عمومی نسبت من پرونده در تفتیشات قطع گردیده شد و 30 سپتامبر همین سال من آزاد کرده شدم. روزی که شما با آزادی برآمدید، همون طرز گفته روز 30 سپتامبر ما با وکیل مدافع شما هلال نظر و هم صحبت شده بودیم. اون کس گفتن که جمشید یوروف بر اساس قانون عفو، اما یک نکته دیگر اشاره کرد که بعد از اینکه جمشید به همون گناهی که عیبدار دانسته میشد اقرار شد و به قانون عفو شامل شد و با آزادی برآمد. درست است این؟ در قانون درباره عفو عمومی در همین ماده 6 که من ذکر کردم، این خیلی سخن درباره اون نوشته نشده است که اگر انسان، اگر شخص حتما اگر باید با گناهش اقرار شود نسبت وی عفو تطبیق کرده میشود. این خیلی سخن نیست. در اونجا شرح داده شده است، نوشته شده است که اگر شخص خودش خواهد که نسبت وی عفو تطبیق کرده شود، وی عریضه یا که درخواست پیشنهاد میکند و نسبت وی عفو تطبیق کرده میشود. اگر شخص نخواهد که نسبت وی عفو تطبیق کرده شود، وی رو مجبور عفو کردن ممکن نیست. از بس که کردار و اون ماده که من رو با اون عیبدار میکردن در قسم 6 همین ماده مذکور درج گردیده بود، برای همین به اقرار شوی من یا که با اقرار شوی من باید حتما از طرف مقامات تفتیشاتی پیشکی آزاد کرده میشدم و همین طور هم شد. بر اساس این ماده که شما حالا ذکر کردید، یعنی فاش کردن سری دولتی، یعنی شما بازداشت شدید و نسبت شما همین پرونده باز شد. یعنی چگونه این صورت گرفت؟ واقعا شما همین پرونده را فاش کردید، از داخل محبس به بیرون برآورده شد؟ که پرونده من نیست، سری مخفی دارد و من در رفت تفتیشاتی پیشکی زبان خرد اویدی فوش نکردن تمام معلومات و اخبارات اوید این پرونده دادم. من عین حال در این باره که من همین کارو کردم یا که نکردم چیزی گفتن نمیتونم. من فقط همین را گفتنی هستم که مربوط دادن سری تفتیشاتی به سری دولتی این نادرست است.
مطابق قانون درباره جمهوری درباره سری دولتی من هم خوندم و دیگر ادوکات و حقوقشناسان باید دانند که در آنجا رویخط سری دولتی نوشته شده است که کدام معلومات سری دولتی میشوند. در آنجا من نیافتم که چیز سری تفتیشاتی یا که سری مرافع سودی سری مخفی دولتی باشد. مصاحبه با جمشید یورف در شکل کامل و تفصیلات محکمه بزرگمهر یورف را در سامانه آزادی تماشا کنید. در نیمه روز 6 اکتبر در بینای نوساختی 80 سالگی پایتخت واقع در مرکز شهر دوشنبه در یک کوچرگی طبقه 4 سوختار رخ داد. این بنا در روبروی ساختمان دوشنبه پلازا جایگیر است. همکار ما امریدین اولیموف از محل حادثه اطلاع می‌دهد که آتش سوزی بر اثر برخورد ناقل برق به عمل آمد و این حجره کاملا سوخته است. در پی این آتش سوزی یک زن حامله‌دار به بیمارستان انتقال یافته است. میزان خسارات سوختار تا حال معلوم نشده است و مسئولان زیربط در این رابطه کار می‌برند. برنامه را ادامه می‌دهیم. سابق نخست وزیر پرتغالیا و رهبر پیشین اداره پناهندگان سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش دبیر کل نوی سازمان ملل متحد می‌شود. روز چهارشنبه 15 اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از نامزدی گوترش پشتیبانی کردند. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد از نام اعضای شورای امنیت گفت که تصدیق رسمی نامزدی گوترش روز 6 اکتبر برگزار می‌گردد. فردا صبح آوازدهی تصدیق دایر می شود و ما به جناب گوترش در اجرای وظیفه های آیندهش موفقیت آرزو خواهیم کرد. بعد تصدیق رسمی از طرف 15 عضو شورای امنیت، نامزدی گوترش باید از طرف 193 کشور اشتراک کننده در مجمع کل سازمان ملل متحد نیز تصدیق شود. مهلت فعالیت دبیر کل این مجمع 5 سال است. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون از سال 2007 در این مقام است و مهلت رهبری او 1 ژانویه سال 2017 به پایان میرسد. گوترش 67 سال داشته پیروی مذهب کاتولیکی دینی نصرانی می باشد. او از سال 1995 تا سال 2002 سروزیر پرتغالیا و از سال 2005 تا سال 2015 رهبر اداره عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بوده است. در سالهای رهبری گوترش فعالیت کمیسریت عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد توسعه یافته، زیرا در این 10 سال شماره پناهندگان سراسر دنیا از 38 میلیون تا 60 میلیون نفر افزایش یافته است. و حالا برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان طی 2 سال اخیر برگزاری جشنواره آش رسم شده است. بنا به پژوهش‌ها در این کشور تا 300 نوع آش پلو موجود است و تاجیکستان پیشنهاد کرده است که آش پلوی تاجیکی در فهرست سازمان علم و فرهنگ سازمان ملل متحد یونسکو ثبت شود. همکاران ما معصوم جان محمد رجب و مومن احمدی میگویند نه تنها آشپزی بلکه آش خوردن هم مهارت خاص می‌خواهد. روزی چهارشنبه در باغ کمال خوجندی باری دوم جشنواره آش پلو دایر شد. آشپزهای سراسر ولایت سوخت از 1000 کیلوگرم برنج طعام ملی تاجیکی را پخته به مردم تقسیم کردند. سالی گذشته آشپزها بعد آغاز جشنواره با آشپزی شروع کرده بودند، ولی امسال آش را پیشکی آماده کرده بودند و با آغاز جشنواره آزمون‌ها و تناول پلو صورت گرفت. دلنازه این آش پلو خودتان پخته؟ شما آشپز یا هم تو پخته؟ آشپز است؟ نه. بعدی آزمایش آش پلوی داوطلبان عنوان آشپزی بهترین مسابقه آشخوری بهترین برپا شد. البته برای پیروزی در این آزمون داوطلب‌ها می‌بایست به قدر کافی از تناول غذا خودداری می‌کردند و آش هم می‌بایست لذت خاصی داشته باشد. آش به شما معقول یا هم تو؟ دادا معقول. شما چیکار میکنید؟ چیکاره؟ آشخوری. آشخوری. Какого бога Михаича? Арро дяба آشخوری. رستم خالنظرов ساکنی ناحیه باباجان غفور که یک طبق کلان پلو را قریب که پوره استعمال نمود صاحب 2000 تومان گردید. ولی دیدم که قریب حقانی یک طبق کلان بود، خیلی استعمال کرده، خورده. چیکار خود ایست میکنه؟ بسیار وقت میخوره.
سلامتی خودم می سلامتیم بهتر با میتونم کرده وقت داشتم سلامتیم بهتر. سالی گذشته وزارت فرهنگ تاجیکستان خبر داده بود که آش پلو را به فهرست میراث غیرمادی یونسکو در بخش طعام و عنعنه‌های ملی پیشبری کرده است. از آن وقت به این طرف در سراسر تاجیکستان جشنواره و آزمون‌های آش پلو برگزار می‌کردند. ماه آگوست اثنای زیارت پرزیدنت تاجیکستان امومعلی رحمان از ولایت ختلون، آشپزهای این استان از 1 تن برنج آش پخته به مردم تقسیم کردند. раҳбарияти иттиҳодияи байналмилалии футбол фифа эълон кардааст ки ба эҳтимоли зиёд сар аз соли 2026 дар даври ниҳоии ҷоми ҷаҳонӣ на 32 балки 48 даста ширкат варзанд. дар лондон муовини раҳбари фифа Виктор Монтальяне гуфт ки ин тағйирот ба ҷоми ҷаҳонии соли 2018 ки дар Русия баргузор мегардад ва ҷоми ҷаҳонии соли 2022 ки дар Қатар барпо мешавад таъсире нахоҳад дошт. шояд дар чунин ҳол эҳтимоли ширкати Тоҷикистон дар даври ниҳоии ҷоми ҷаҳонӣ бештар шавад. Тоҷикистон ки аз ҳаққи иштирок дар даври баъдии бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳонии соли 2018 маҳрум шудааст, рӯзи чоршанбе қувваозмоӣ бо мунтахаби Фаластинро бо ҳисоби мусовии 3-3 анҷом дод. дар ин бора ҳамкорамон Амриддин Олимов гузориш медиҳад. дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон бозии дуввуми байналмилалии дӯстонаро бо тими миллии Фаластин бо ҳисоби мусовии 3-3 анҷом дод. ин бозӣ дар варзишгоҳи марказии Душанбе бо ҳузури беш аз 16 000 тамошобин баргузор шуд. Нуриддин Давронов, капитани мунтахаби Тоҷикистон, ҳисобро дар дақиқаи 22 аз пеналти кушод. Ҷонатан Зорила, бозигари меҳмонон, дар нимаи дуввуми дидор дар дақиқаи 52 аз пеналти ҳисобро баробар намуд. вале баъди 5 дақиқа ҳисоб тағйир ёфт. голи дуввуми мунтахаби Фаластинро Томир Сеям дар дақиқаи 57 ба ҳадаф расонд. голи ҷавобии мунтахаби Тоҷикистонро Давронҷон Эргашов дар дақиқаи 60 зад ва ҳисоби бозӣ боз баробар шуд. аҳмад Абунаҳия дар дақиқаи 69 голи севуми мунтахаби Фаластинро ба дарвозаи мизбонон равон кард. баъди пешсаф шуданашон меҳмонон вақтро кашола доданд ва довар ба вақти асосии бозӣ 7 дақиқаи иловагӣ таъин кард. ба Парвизҷон Умарбоев муяссар шуд ки дар замони изофавӣ таъин кардаи сардовари бозӣ Денис Измайлов, довари фифа аз Қазоқистон, голи севумро ба сама расонда мунтахаби Тоҷикистонро аз шикаст наҷот бидиҳад. зимнан ин дуввумин дидори дастаҳои мунтахаби миллии Тоҷикистону Фаластин ба шумор мерафт. бозии аввали дӯстона миёни ин дастаҳо 6 сентябри соли равон дар варзишгоҳи байналмилалии дураи шаҳри Ҳеврон бо ҳисоби мусовии 1-1 хотима ёфта буд. баъди анҷоми бозӣ мураббии калони мунтахаби Фаластин Нуриддин Олдалӣ ки ба ҷои сармураббӣ дастаро роҳбарӣ мекард, ба хабарнигорон гуфт ин мусовиро ҳамчун ғалаба қабул мекунанд. Ҳаким Фузайлов, сармураббии мунтахаби Тоҷикистон, гуфт бо вуҷуди кам будани фурсат барои омодагӣ ба ин бозӣ, дастпарваронаш тавонистанд ба муқобили рақиби пурқувват бозии арзанда нишон диҳанд. ҳоло дар рейтинг ё радабандии фифа мунтахаби Фаластин дар мақоми 115 ва тими миллии Тоҷикистон дар ҷои 144 қарор дорад. маҷалаи хурпушта ки дар замони собиқ шӯравӣ мансабдорон аз он бим доштанд 90 сола мешавад. дар он замон агар дар ин маҷалаи ҳазлу танз маводи ҳаҷвие ба чоп мерасид, мақомдорро ҳатто аз ҳизб хориҷ мекарданд. ҳоло ин маҷала ҳар моҳе бо тиражи 2000 нусха дар ҳаҷми 12 саҳифаи ранга ва бо тасвирҳои гуногун ба таб мерасад. собиқадорони ин маҷала баронанд ки дар як муддате ки ин маҷала аз нашр боз монда буд, каме маҳбубияти худро аз даст дод. вале Ашраф Афзал, сардабири хурпуштак, мегӯяд дар чанд соли ахир бо ҷалби ҳаҷвнигорони расом сифат ва муҳтавои онро беҳтар карданд. ва бо ҳамин хабар нашри навбатии барномаро поён мебарем. ахбор ва гузориши бештарро метавонед дар вебсайти мо, саҳифаҳои озодӣ дар фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳамзаминаи радиоозодӣ барои телефонҳои ҳамроҳ пайдо кунед.